Илья Ульянов яджелі Чавашпатшалық университет негесленеренбе жал алы белік шул булать. Кунда успуғаганзем алла специальныш илні ғышын хызен профессиебе ішлеме пұшлашы. Тірлі енлі адаланмадыры жашы, республика бұрныжынжеде хастар ғұтшыдашы. Сумлы уяв жылдалық не университет анлы балы дума балырдать. Калы бұшлайш пұжат Чуваш республикен вренду, тада шамрысен политикен министрбе Дмитрий Захаровпа шавра зідель вғыдынже сүтсе явреш. Сумахмай Дмитрий Захаров хойде Чавашпатшалық университетінже врензе тухна. Тілбулыра студентсенбе худшынны майвал кунда вренне тапқыра азайльджа. Ку бөлі жүрдінже ұспухма, адаланма, пурнышыра керлі профессия илме майзем шиделіклі пулныне палыр тревал. Кунда врензе тухна пағада ұста специалистем паengегун республикан терлі предприятинже вайгураща. Сумлы уяв тапқырынженде студентсем жінде, кунда врензе тухаганзем жінде чылай үш пұшергелене. Палыр треларура университет ректоры Андрей Александров. Шавразы дель наукаба практика конференции «Спорт уяве» студентсен шургуни ыргамылых акции. Кажал вазане подембех шавра шула халаллиш.